Ghearasdan trad seo a bhí cósabaite. Cloine sibh mo dhéin an siúrsiúrút seo na néachcin. Ach, ha thuladh sibh go bra gon tahrad ann sa chóir snach ac an héin. Ha mi bríste, ha mi mo sgris. Ha mi a ferricin gubéil ionsi a horstorm. Va iad ho persanta agus prísir go. Fúdi tuara guriad a bha a torstjorsten go. Hika seo. Ha mi gedurigig a choroamsa gym fai mi a-mach chorain an eka sgrisiol sio. Nàbaidhean anju. Dhèanamh mi síse uile mach uine a half o amharas. Mashin. Ísibh go. An rosibh an sa Ghearasdan an teachadh oichag an táin? Charú, bhaid mi ag an anc, agus bhaid mi a cúntais mo cúrach ach huit mi an chatal. Hanil is acum, a chanil shana is acumsa catcha von grain a bheil an Ghearasdan. A mi an Fort William fad na hoiche. Va mi ag an tai ag coch gyrwch gwgar san ginne. Hwn ag mwna bi mi, no a hannig I hwn yn dorish ac am y garen mwnalig. Marshin. Jamie ye in the godnech. A bheil fio in orad an draghail? An Ghearasdan ha eadlum heen hanil eadle dunje san bi eile. Chanil misha a grad dat. Mar is síse a goch na drathais sin. Co a goch iad? Ha misha is munige gore neach fo amharas a hun a gheorgiat. Chanil misha cho kinchach. An eucoir gofsa a bhí a dèanamh lorg gofsa of a gear. O, tut a gynje, ha auras ac in uile gure no mari a vaun. Ha mi as munigig gym ben trusterik arve siach gewaun. Falt fada, unsul, vieich, gym a borb, agus chanelu a giri groach gegailrich. Poileis! Cyrus is spoken. Ha! Ha mi ga cur yn graim yn amharas gan de ghoidshibh na drathais sin. Amadain, ged arakig bin beha a hu oramsa, nakil och beha eile agamsa haast. Sona bheith fhilm agamsa a draghail.